Biste li htjeli naučiti izrađivati web stranice? Mnogi bi se složili da izrađivanje web stranica danas već spada u osnovna digitalna znanja. U ovom videu objašnjavamo kako se koristi Google Sites, besplatan Googleov alat za izradu web stranica. Ovaj tutorial smo podijelili u 5 točaka. Prvo, otvaranje novog dokumenta u Google Sitesu. Drugo, odabir naslovne stranice. Treće, ubacivanje novih stranica. Četvrto, korištenje takozvanih web parts kao što su tekstualni okviri i gumbi. I peto, objava stranice. Krenimo redom. Ako ste u Google Chromeu, u web browser upišite sites.new. Unesite naslov stranice, na primjer Sites Trade DOO. Odaberite sliku za zaglavlje. Odaberite vrstu zaglavlja u naslovnica. U tekstni okvir upišite Sites Trade DOO. Napravimo sada još jednu stranicu, nazovimo je o nama. Idemo na stranice, dolje desno na plus i odaberemo nova stranica. Nazovimo je o nama. Promijenimo vrstu zaglavlja u natpis. I sada idemo na umetanje, odaberemo tekstni okvir i upišemo o nama. Povećajmo font, stavimo bold, ubacimo novi tekstni okvir, ubacimo neki tekst i povećamo font. Kopirajmo sada ovaj blok. Promijenimo ovaj tekst tako da ubacimo podatke o tvrtki. Promijenimo boju teksta. I naša stranica je gotova. Na kraju dodajmo jedan gumb na početnu stranicu. Idemo na stranice, početna stranica, potom na umetanje i odaberemo gumb. U naziv upišemo o nama, pod veza odaberemo stranicu o nama. Gumb centriramo na stranici i naša stranica je gotova. Što još trebamo napraviti? Moramo objaviti stranicu. Otiđimo na gumb podijeli s drugima, promijenimo objavljena web lokacija u javno, potom kliknemo na plavi gumb objavi. U okvir web adresa upišemo naziv web adrese, u našem slučaju to je Sites Trade i kliknemo objavi. Naša stranica je sada objavljena i dostupna svima putem linka. Koji je link na ovu stranicu? Ako kliknemo na prikaz objavljene web lokacije, URL ćemo pronaći u browseru. Premda je Google Sites vrlo jednostavan alat, s njim se mogu raditi stranice koje izgledaju jako lijepo. Pogledajmo jedan primjer. Želite li naučiti izrađivati stranice u Google Sitesu? Više informacija o našem tečaju nalazi se u opisu ovog videa.